Ulad buha panamna na maur de Yesus Kristus. Naigikan ati da bata paraga Bali ta acara pamaringo ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Pada di pa batarangu ya nali pulungu terakhir ya malakata habayang. Yaga manyia mahuhu anamu o mauri terakhir yai bama kahuru karada tahagamu. Mulana bamangada ya na iru loda muga manyia na dutu dak mugama walung terladu nama lapahu lapa terladu na ya dirakapia kuna baiga mata maglulha dona. Terakhir na yai mauri rijung meka patengi parangu yana lipulungum panau pape kagama kanamu waingu lipulungum woga maka manganati kapihalama woga maka hilu rangu raihi karakapia kuna bamarangu ya jika bamamaka bampahalaku yana lipulungum mula ni mor Yesus jika dikanap manima. Amin. Ulah dibuha na renungan na pa rangda terahinaya tadi kia walung ta buku renungan wasiat na judul na nama pareta pahalaku nena daitu tidunguna walungu ta lipulung kejadianu kawu di patumbul hangi bajaru tilumbul pitu lapata bajaru patumbul hiwa na papata dada jika dika na bajaru patumbul tilu na mawina na linguna piraunu palewane pahailanyi Yusupu takareta hangaji na padua waina manga na tau dam halaku maulu tahaga da kauka tabia hagawanya lara wida tanauna ka Yusupu bana hailanya piraunu bana dadi hangaji tahagubulu tanah Mesiru ulda dibuha duta takalirangu ya nahilu krisis kepemimpinan nama wina hiljawana na jaka dama pawangu na tau na pamanungu bana dadi mapareta na pawongu wainga mana pawangu anangu na kalipahaduka dena ati data ladumurina takawungan na namu tipa na babada taka mupetengka di kanapa duna mapadenungi nalipanewi na mawina yaka na tababakulu kakana pungi ai tababakul jalanan nangilubanga tu mana kukutunya meranau ka enaka yaka na tabajaga kakana lipareta na tababakulu kakana kuahana tabapakalua jalani pakakai palada paruda pakamang kadaka dinaka nampareta nama kalung ati naduna nama mila tidak ati nama luruhu bana pahalaku ya nawai ngabana bana pawanya na tau bana rama pakalunya na duma na tau dang ulda dibuha na pabaca data ladiyai lawitine Yusupu na pawona wai ngaba piraunu bana dadi hangaji tawawan ni piraunu tatana Mesiru namanya katu ni Yusupu bana tikin na ihina na magadipan ni piraunu tanauna dikadapan ni Yusupu nama aingu ngahu ni mauri na pamani ni piraunu nama maka paaturuya na pitu daungu bihu ya kana pitu daungu kura jakangu Yusupu napa ita takanya na kalung atina mana pahalaku ya nawai ngabana dirakapia kuna na tanah Mesiru ya kana lihi na nimi di dana haduka tabulur tanah bada dihangaji pawongu wai ngaba dama mo dame na hangaji nama maka paata sinawikina ya duna ban haliduki gana nena pawukuna
dinabuhang pada dihangaji na maka bana pahailia bagana na ng pahari ito yan na ngaban na hidu ati na talado na malapa-lapahu matamanya pa dia kadaka ka dia nama kujada dito may pangadang bataw nguhepa bataway niya na kuwaha bataway niya na ngaba napaketad bataw nguhepa Yusuf o yaiga napahidukin niya na atin taka manada di kahangaji dana buha mangu pataw nguhepa rahi buhang napa manapiyare pa buhang napauya pa angong ira kapiyak ko na manapahupu pa japu ya naway nga ba na amin malakat habayang mauri ala mapadikanyan awang yung natana au mapawara naga manyama way ngungahumu way ngupulungumu hinglat mga meka parango yan alipulungumu kahinaya kamu woga makanamu kalua kamu pamula maduga meta atima karena piak na bampahalaku ya tamurukuma mula ni Mor Yesus dia kadikan na pamanima amin ula dibuha dinau naka narenungan terakhir na ya abi bulakinya bami like subscribe dia ka ban pabarinya ta ulit dia ka terminau mer yala ka naka nyemi dia kana dia ka be bami pabarinya bami wewarnya na lipulung Mor Yesus na pameringu pamalalami